Hello guys, ngasi koi history tausi history da ancient history yamna moroba topic Mauryan Empire haina ama yawi madu tausi SSC ga mai lena bako da Mauryan Empire si yana mada kanana linkalam mun establish tarom haiwa taragadi Chandragupta Maurya na establish taromani Chandragupta Maurya haibasi yamna phawba ningthau ama oirami mahakna Greek singbo India dai tanthoki bane ado mana Gupta Mauryan Empire established to give a link ki basi kana gi mating no haita de ma ki oja Vishnu Gupta Chanakya su ko ya do Kautilya su ko ko ado mating na link ki bane ba ado ga hai Kautilya hai banu pa siam na hai sing banu pa mani mahakna Chandragupta Maurya bo mahagi satra na singalaga Nanda dynasty gidana Nanda ko winning to the mighty bega magna Chandragupta Maurya bu Maurya Empire linkahan given ko aduga Chandragupta Maurya matamda Alexander the Great to aduga my contemporary or maybe god aduga later Arthashastra na phawba lei ama lei haiba Arthashastra haiba phawba lei si kanani ramana hai tadi Kautilya haiba Chandragupta Maurya ko jasina iramane ba ado Chandragupta Maurya gi masano ba se mukai ko amtam da Bindusar ko Bindusar jena second Mauryan Empire ne ma si phawba ningtho ama oi Bindusar je aduga magi matung da pulakpa masano pa hai tadi Chandragupta Maurya gi masano pa ado Bindusar gi masano pa Asoka se sineba mung yamna phawri hoi Kalinga land da Asoka kana lei wari lei bodo ona Mauryan Empire yam phawba ning thoji kana hai tadi Asoka ne ko ado Kalinga land se kangwana thoki bono hai tadi 261 BC da thoki bono 261 BC da dai Kalinga war se thingnaru badai misi mina mam do uru badai Asoka se mai punchi da achoba chen se ahom ma purakhi bane ba ado pekha yam toina hamba masule Asoka gi guru si kana no gaina bane Buddhist guru Upagupta ko Upagupta ado Asoka ma pa kana no gaina hangi kana na da Bindusar ne ko Bindusara sem lai sumaina Asoka se mai matam da dama mahatma ko ba official mem ma ju khalam me aduna mathang video dam pudon lakcharage kasi gi si Mauryan Empire gi matek video matek ke side lo sinjarage yam nungai bra